Ova pjesma je napisana pa sad već prije 6 godina u vrijeme dok je bila aktualna ptičja gripa, tako da nastavljamo sa ciklusom o bolestima i epidemijama. Ptičja gripa je naravno došla i prošla, međutim ova pjesma je ostala. Pjesma se zove Patka. Kada je toga dana u jednom luksuznom restoranu u nekom velikom gradu gospodin NN sjeo za stol i uredno prebacio sako jedne neimenovane, ali bez sumnje krajnje ekskluzivne talijanske marke preko susjedne stolice, vjerovatno nije ni slutio da je pekinška patka u nekom egzotičnom umaku na njegovom tanuru nije doletjela iz Pekinga na taj isti tanjur, na taj se način velikodušno žrtvujući za dobrobit gurmanskog nepca gospodina NN, već s neke farme u okolici koja u uvjetima koji nipošto ne odgovaraju standardima Europske unije, UN-a i niza drugih organizacija drže jato poplašene peradi uvezene iz neke istočnoazijske ili, ne daj Bože, istočnoevropske zemlje. Samo po sebi se podrazumijeva da spomenuti gospodin nije ni trenutka pomislio na nehumanu smrt pernatog stvorenja od ruke nekog kuharskog pomoćnika kojemu je taj masakr vjerovatno bio prvi posao u životu. Da jeste, gospodin NN vjerovatno bi se utješio pomislivši da bi je vjerovatno nauručio i pojeo netko drugi. Da on to nije učinio. Uostalom, izgledala je tako slasno i delikatesno na ilustraciji u koričanom restoranskom meniju, da su čovjeku naprosto narasle zazubice. Pa ipak nije pomislio ništa, već je konobaru ostavio uobičajenu napojnicu i sit otišao kući. Iako patke, koliko je poznato, ne idu u raj, zagrobna osveta pekinške patke stigla je gospodinu NN jednog kišnog jesenjeg popodneva u vidu dijagnoze ptičje gripe. Ali tada je već bilo kasno za svako razmišljanje, jer je i ovaj put debelo crijevo preuzeo neke vitalne funkcije mozga, a jedna od njih je i razmišljanje.